buseruko bwa Congo haravugwa imirwi, hasanzwe havugwa imirwi irenga 120 y'abarwanyi. Ubu hari uwundi murwi umaze iminsi uvugwa witwa Wazalendo. Wazalendo bo ni bande? Ntabwo ari abantu bashya, ntabwo ari abandi bantu bajemo. Mu by'ukuri ni ba bandi bose bazwi nka groupe armée, abanyeshyamba, ariko ni nko kubaha akandi kazina k'ubutore kandi atari intore. Urumva ni nko guhisha abaribo, kuko Wazalendo mu bisanzwe muri Congo bari abantu wa mugani barwanyaga, bashaka no kurwanya n'ubukoloni, kandi barwanira bene babo. So Wazalendo ni nko kugira ngo ahubwo nakazina kakoreshwa kugira ngo gahishe abaribo, kandi abaribo ni babandi, ni FDLR, ni mayimayi, ni nabicanyi, n'abantu bafata abagore abakobwa ku ngufu n'ikibyo, ni babandi, nta bandi baje. Wazalendo ni uburyo bwo kuvuga ko ibyo bakora mbese bifite agaciro, kandi ni bya bindi bakomeje. Ikindi rero ni uko icyo nkeka ko impamvu byanakoreshejwe ni uko leta za ibindi bihugu nka Amerika, nk'Ubufaransa, muri Loni na Union Africaine na EAC babwiye Kinshasa ko badakwiye gukorana, ko FARDC ingabo z'igihugu zidakwiye gukorana n'ayo mabandi yose. So ni uburyo wenda bwo kuvuga ati ntabwo ari babandi, ni Wazalendo. None Wazalendo ko hamaze iminsi havugwa ko imirwano yasubiye hagati yabo bitwa Wazalendo, FDLR, mayimayi, Kodeko, biswa ku kazina kandi k'ubuhizi. Bivugwa ko imirwano hagati yabo na M23 yasubiye kuba. Ingabo za Congo zo ntizirimo muri iyo mirwano. Ntabwo bari abantu bashobora gutera kugaba igitero kuri M23 atarimo FARDC. Mu by'ukuri hari bamwe aho utavuze n'abacanshuro b'abazungu, abitwa karaba mercenaire, kuko hari intuza tuzi ko hari nka groupe nk'ebyiri z'aba mercenaires z'abacanshuro, bamwe bashinzwe ibyo kurasa n'imbunda binini, artillery. Hakaba n'abandi rero ngo bafata the ground force. So kuva ku cyumweru gishize ntako batagize. Bwiza, ahantu hitwa Bwiza, na ahantu babanje no gutera amabombe ku baturage bahariya, hanyuma baje kubatera, babeshya kari Wazalendo, ariko ni FARDC na FDLR cyane cyane. Mu makuru dufite yahariye, ni nabo baguye ari benshi muri FARDC. FARDC bahise banasohora itangazo bavuga ko Wazalendo ngo bibye uniforme, imyenda ya gisirikare cyo muri FARDC. Ni uburyo bwo guhisha ko ari FARDC. So barakubiswe hariya Bwiza, bukeye baranagarutse, baje ari ibihumbi, ariko kabisa baguye ku rugamba, basubiyeyo, basubiye inyuma. M23 yarabirukanye aho ngaho naho handi, n'ahantu hitwa Gicanga bajya bavuga ko bahasubiriye, ariko ntabwo ari byo. Nuko M23 bamaze kwirukana abo twita aduye, umwanzi, mbese nabo bikuyemo, bivanye muri umujyi wa Gicanga,
kugira ngo ahubwo ingabo zakagombye kuba ziharinda zigaruke. Abo ni ya force yo muri East Africa EAC, ubundi hariya naho abarundi ariko bari bamaze iminsi batagaragara. Byaravuzwe ko ingabo z'abarundi ziri hariya zafatanije n'ingabo za FARDC nabonye ba Maimai na FTLR na za Codeco ko bafatanije nabo ubitero bagabye kuri M23 mbere no kubareka bakaza aho izo ngabo z'Uburundi zari zisanzwe zishinzwe gucungera. Ibyo byo mubona byo bavyari byo ari byo. Ndumva ko bisa nk'ari byo kuko ibyo ari byo byose ahandi hose hari ingabo za East African Community. Ibyo bibazo ntabwo byahabereye nta nubwo turumva ikintu ko cyashoboka nk'icyo ngicyo. So naho hantu rero hamwe hari abarundi byaravuzwe ariko amaherezo umuntu agomba kubyemera kuko ukuntu izo ngabo zose zaje kandi ari mu nshingano z'iyo contingent y'abarundi kubasubiza inyuma, kubabwira ko badashobora kubikora mu gihe batize babikora ntibanagire nicyo batangaza. Nicyo gitangaza nyine ko umuntu yavuga ko bisa nkaho icyo babashinja bishobora kuba ari byo. Kandi buretse nanjye hano tuganira nabonye itangazamakuru z'ahandi nabo babaripotinga, hari n'abandi bavuga ko hari n'abasirikare b'abarundi baguyeyo na maiti zabo bazohereje mu Burundi. Ariko ikigaragara nibo bari bahashinzwe, nibo bari bafite inshingano zo kutabara, zo gutuma ibyo byose byabaye muri iyi minsi ntibibe. Kuko twibutse abantu badukurikira ni uko East African Community yagomba kuza kugira ngo haze ari intambwe ya mbere ku nzira y'amahoro. Ubwo rero hariya hamwe hari ingabo z'abarundi birasa nkaho batabishoboye. Hari hamaze amezi atari make kuva izo ngabo ziza, iyi mirwano yarahagaze ariko ubu yasubiye gutangura nkuko wari uvuze ati yari intambwe ya mbere kugira amahoro ashobore kugaruka. Intambwe yabuze yindi kurikira n'iyi hitabaye n'imishikirano, kuko abanyekongo bakunda kwirengagiza ko Congo nta mishikirano ariko mu gihe ari nabo bagiye gutabaza East African Community kuko Tshisekedi nibo wagiye Nairobi ubwa mbere bigitangira asaba ko bamufasha, abonye ko ariko icyo bamushubije ari Nairobi ari na Rwanda nuko ntagomba kuza ceasefire donc imbunda zikacicika abantu bakaguma mu birindiro byabo. Ariko mu gihe bibaye ntihabe imirwano, icyo gihe rero hagomba kuza igihe cyo kuganira, hakaba imishyikirano hagati ya leta ya Congo nabo barwana nabo. Ariko mbere na mbere ubwo ni M23 ntabwo biraba kugeza n'ubu ngubu kubera ko East African Community ubundi ngabo hatarazi icyo kibazo navuga cy'u Burundi, hatarazi icyo kibazo bose bari bavuze ko ntabwo baje kurwanya abantu keretse abantu batemera ibiri muri ya feuille de route bavuga za Rwanda na Nairobi, no kuvuga imishyikirano. Abantu batemera imishyikirano rero kugeza ubu ngubu ni leta ya Congo, kandi na leta ya Congo yahise ijya gusaba umusada muri South African Community muri SADC. Ariko nabo ni hahandi niba bazaza niba batazaza, ariko iki gihe cyose kuva ingabo za East African Community zihari
niba na Kinshasa itegereje izindi icyo batigeze bakora niyo mishyikirano rero ntabwo ari bitangaza kubona ko icyo gihe cyose abantu babitegereje hanyuma ntibize ubu imirwano yasubiye kuba muri iyi minsi nibyo navuga ko ariyo mpamvu twasubiye kubona imirwano kuko Kinshasa icyo bashaka ibyo ari byo byose nakavuyo leta ya Congo yasabye ko ingabo za MONUSCO ziri muri Congo ziba zavuye mu kwezi kwa 12 kandi kanavuga ko n'izi za East African Community zigomba kuba zavuyeyo mu kwezi kwa 12 nyene ubwo ibintu ntibigiye gusubira kumera nabi cyane muri ako karere ikibazo abakurikira amakuru yose nuko leta ya Congo bashobora kuramuka bavuze ikintu umunsi ukurikira bakavuga ibindi ariko ibyo byose ku byo waruvuze ku byeke MONUSCO basubiyemo ngo ibyo bari baravuze nuko baravuga bati bazatangire kugenda kuva muri Congo muri kuriya kwezi nyine so kuva ko bagomba kuba bavuyemo na East African Community mbese tariki babahaye ni kugeza muri December bamuganije ariko ntabwo bavuze ko bahita bagenda kuko bashobora kongera bakabonana bakiyongera iminsi byose byashoboka ikigaragara ahubwo nuko Kinshasa bisa ko batifuza ko ibyo bibazo byabona ibisubizo